Teman-teman, Just Fishing Channel, sini kita mancing lagi teman-teman. Hari ini kita mancing nila lagi karena cuaca nih belum pas teman-teman. Hari ini kita mancing nila dengan umpannya yang berbeda nih. Kita pakai udang teman-teman. Kita pakai udang sawah teman-teman, air tawar. Kita coba mungkin mau makan nila di sini teman-teman. Mudah-mudahan ada yang babon. Oke, bagaimana keseruannya? Simak. Tapi jangan lupa di like, comment, and share teman-teman. Agar saya lebih semangat. Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba teman-teman. Enggak ada sembarang. Oke, kita coba. Kita pakai joran 2 teman-teman. Mudah-mudahan ada sembarang. Makan teman-teman. Strike. Ikan apa? Oh, nila teman-teman. Ini teman-teman. Yes. Alhamdulillah. Mantap teman-teman. Alhamdulillah dapat strike perdana. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita lempar lagi. Oke, kita coba lagi. Kayak makan lagi teman-teman. Ini pelampung oren. Aduh. Gerak. Kena. Babon. Babon teman-teman, babon. Babon teman-teman. Alhamdulillah. Mantap. Kita coba lagi teman-teman. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu teman-teman. Oren. Ayo. Celup. Kena teman-teman, kena. Kena teman-teman. Kena teman. Kena lagi. Alhamdulillah, kena lagi. Alhamdulillah. Ini teman-teman. Alhamdulillah. Coba lagi. Tenggelam. Tenggelam. Ayo. Kena teman-teman, kena. Duh. Kena teman-teman, merah. Mantap.
Mantap teman-teman, kena lagi kita. Mantap dengan udang sawah teman-teman. Kita pakai umpan kali ini, tidak pakai umpan legend teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Buka dulu teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi pelampung kecil kita, Ayo, ayo. Aduh, sangkut. Aduh. Pelampung kecil dimakan, ayo dong. Ayo dong, pelampung kecil. Ini udah kena nih, ayo dong. Tenggelamkan. Ayo dong. Aduh. Ayo dong, manis. Ayo dong, manis. Kena teman-teman. Strike. Strike. Alhamdulillah, strike lagi teman-teman. Strike. Alhamdulillah. Strike. Mantap. Kita coba lagi. Oke lah teman-teman. Kita cukupi aja mancing kita kali ini. Sepertinya udah agak susah makan nih. Nyenggol tapi kayaknya kecil-kecil teman-teman. Kita pulang aja teman-teman. Lumayan lah teman-teman. Nggak banyak tapi ada lauk teman-teman. Alhamdulillah bisa kita buat lauk teman-teman. Makasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa terus didukung channel ini dengan cara di subscribe, like, comment, and share teman-teman biar lebih semangat lagi. Ini sebenarnya spotnya agak ekstrim teman-teman. Lain kali kita coba casting gabus di sini teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.